Erdemese, ormanlı menler gelingizlerimden gelen tanışıp, gelen barlaşıp, gelen söyleşip aldık. Hazır bizde oyunun atalışı bu psikolog болады. Hazır men жалпы келген қонақтардың ойыны қауыз. Егер де ойыңыздар дал келген болса, ошол қонағымызға біз ақшалай сыйлық қыламыз. Назире ежебіздің ойыны қауыз. Назире еже, бұл жаққа тұрасыз, елдің барын қарайсыз, орныңыздан жылбайсыз, болғаны жылмайып қолыңызды көтеріп, енді қарап билеп қоясыз. Hazır oyunumuz emniyeni oyunu atıldığı ağrı basat, beri basat, al jağa жүгүрөт, бул жака жүгүрөt, кеттик анда маэстроға. Oyun қанда билеп қоябыз, азаматсыз қол чап қоябыздар. Ойында тойға келгіле. Байке, жыл тұрасыз ба? Өтіп кетейін бұл жаққа. Андамесе, біз байкесінің ойыны оқырылы, қайда байкесі? Мақсат бейге қайда кетіп қалды? Азыр Мақсат ағауыздың ойыны қауыз. Ордымыздан тұрасыз, бұл жаққа келіп қойыңыз. Ордымыздан жылбайсыз, жылмадан жылмай билеп қойыңыздар. Тойды бөлігін ашағылы келіңіздер туғанда. Чоң рахмат. Бұйырса бардан ойыма шақырамыз. Жана ошондой эле бүгүнкү күндүн эбепкери себепкери Султан Сулейман жана Азирет Айдараны ойнабыз. Азирет мырза, ордуңуздан туруп коюңуз, өзүңүз эле. Бул жакты карайбыз. Азыр ойын укканда болушунча кол чыгып турабыз. Кеттик анда, маэстро, билейбиз. Чоң рахмат, баракелде. Я тебе колония дам дейт, ошон турганда Айдана кыздын ойыны кабыз. Айдана, ордуңуздан турабыз. Ордуңуздан турабыз. Шаңды бийлеп коебуз, ойыны кабыз, кеттик анда. Чоң рахмат алайын, бактылуу болуңуздар. Манастыбан чуак кембекенде жакын досунда ойунду угуп көрөлү. Келиңиз, ордумуздан туруңуз. Сиз бойдоксузбу? Кеттик анда. Чоң рахмат. Буйырса бардыгы жакшы болот. Андан соң жакын подружкасын ойыны кабыз. Келиңиз чоңуз. Ордуңуздан турасыз, камераны карайсыз, анча-мынча элди карайсыз. Ойыны кабычы, эмнени ойлоп атат экен? Бүгүн Айдана турмушка чыгып атса, мен деле ошондой болоюн дейт. Хочу я замуж хочу, но ты не бойся. Я все оплачу, на тебе белое платье, пойти танцевать, а ты противный все зовешь кровать. Хочу я замуж хочу. Ай, чоң рахмат, баракелде, эми келиңиздер, конокторго келди. Бул жак жеңген болобу? Келинчиңиз кимдики жеңген барбы? Кайсы? Жок, байкеси, күйөөсү барбы? Сиз бул жак келинчиңиз. Кеттик анда. Азыр мен ағамдын ойын угайын. Келиңиздер, ойнап туруп коюңуз. Oyunu alışın, belki elimden oynatıldı ki getirende.
turmusun, uyda turib qo'yamiz. Anda o'yinimiz ketganda. Canınızda eşyana gitmeyiz. Hadi ise bu çaptada ağalarında oyunu okuyorlar. Bu çaptada. SMV kampanyası Türkçe Nazıriyesi boyunca uçup dönüyordu. Gitganda. Mercedes'ten gelmesine dursa bu çapta menleri okuyorayım. Bu ayın oyunu alışı. Ayağın жақсы olup durat keliniz çoğumuz. Ordumuzda durup koyamız. Oyunu alışı. Menleri jağa түсін, bu jağa түсін da qarab durat. Ketganda. Dalıştırıp cırgam oyunu olsa tiki baykem cıratan ya qarab oturadi. Men aytayapman ki çoğumuzda qarab o'ylaysiz, turib qo'yamiz. Qanday qo'yib o'tirib ketganda. Hazır videoga tanış olamiz. Aynan yaxshi. Andan so'ng bu jaqdan kelingizlar. Sizni o'yiningizni ko'rib kelinglar. Jalbimizdan chiqib ketganlar. Canabasında ile bağırdığımızlarla kızmatan olup teyine atkan jigit oyunumuz. Argen, bir minutku. Argen oyunu koyup bir minutku getganda. Oyunumuz. Biz oyunu ortamız. Ondan so'ng bu jaqda baykesi qayerda bo'lasiz bayke? Qayerda bo'lasiz? Qayerda bo'ladi? Qo'shda bo'ladi? Turib sanda. O'rtamizdan olib qo'yamiz. Ağamlar nimalıcha? Ketganda. Oşan turganda echesida bo'lasiz. Qanaqada bo'lsa? Boshqa keling oyimizni qilamiz sizda. Baykemjot aka degan o'zimdan anan desa, anda ejem o'ylab o'tib ketganda. Bu jaq qizimiz bola olacak. Oyunu alıp emin oyunu oturduk gerek sana. Спят усталые, кружки, книжки спят.
bu жақта да көрінбейді. Байке, сіз де ойыңызды ойлап келсе келіңіз Байке. Келіңіз. Ағамызды ойды қалайша. Ағамыз аябай мындай шустыр екен, келіңіз. Я был султан, я б имел 3 жен, и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот, ах, спаси Аллах. Неплохо очень иметь 3 жены, но очень плохо с другой стороны. Ай, чау рахмат, анда бізге ұлбату кесіптештер. Бардын тұрып қойсаңыздар, ойыңыздар алып қойалым. Бардыңыздар тұрып қойыңыздар, 30 секундаға. Ойын жоқ, сіздер отыра беріңіздер. Ушыл ұстал. Ойыны ала, кеттік анда, ойынна музыка. Дайыма қырғызымда қора қойлар болсын, дайыма қырғызымда тойлар болсын дейді. Андымесе ұрматты меймандар келіңіздерін жалпыңыздарды ортаға жарым сағаттағы музыкалық атыраға шақырамыз. Андықтан бүгін тойды кем билесе чемпион, әлемі отырғанның бардық ішпен болсын. Келіңіздер шаңды билейміз, тойдың күлігін açамыз. Бүгін болса өзгөчө. 13 декабрь Москва шарында Золотой сезон Реста клубында 2 жаштар махаббат байрамы. Жалпыңыздарды ортаға жарым сағаттық биге шақырамыз, келіңіздер.
океане раскаленный пляж. На самом морской прибой ты рядом со мной. А когда я полный, я ухожу в кураж. Этот лес встречает нас, я рядом с тобой. Мы в раю. Не забудь. Я мечтал вместе с тобой. Это наше лето, кайфуй и танцуй. Это наше лето, люби и целуй. Снова мы под солнцем вместе заберемся. Это наше лето. Лето на пороге, открытые двери. Жаркие денечки, лето впереди. Спасибо положим, нам никто не нужен. Это наше лето. Нежный и спокойный, дерзкий и шальной. Незаметно вечер укладывает нас. Выпьем по коктейлю свой единожок. Глупые ты пляжи, но одни мы в этот час. Мы играем. Не забудь. Я мечтал. Это наше лето, кайфуй и танцуй. Это наше лето, люби и целуй. Снова мы под солнцем вместе заберемся. Это наше лето. Лето на пороге, открытые двери. Жаркие денечки, лето впереди. Босиком по лужам, нам никто не нужен. Это наше лето. Ажарлы көркің сұлу жаным, бір көріп ұнап қалдым. Жүрегім сезген жылуын, бір көріп сырақтардым. Тайдырды жүзі құян жаным, қолымда дүрілмейді. Алматының түнін қиялдадым, бақытты күнім еді. Алматының түнтерін-ай, ағадалдың салқын сағалындай. Алматының түнерін-ай, ұйқымды ұрлап сен аладың.
İki coştur hürmetine dostlar, coştur. Hoppa. Hareketi var olsun, genç farklı olsun, gençler, canlı. Krasavaysa Slavyanlar durmaları birlikte yaşamlara. İki gençler olsun, canlı, ey dostlar, şamdıran biri, bir hareketi, çizgiler. Gorka, iki gençler gorka hareketi, dostlar, bay gençler kaldırak.
жалпыңыздар орындықтан орын алыңыздар. Секундаларыңыздың екінші бөлігін әжепті жариялаймыз. Ойланып айтқан кейімді қоңсылдың келген елімік топырай бермей жөні жоқ той болар бүгін жөнініп көңіліңді бұрылып көсінің менен тойылып о қағылайын қалың жұрт бірін қалбай барымып мына мен деп Москва шағында Алатаудай ел жиып Алакөлдөй жүк жиып Ақтойым бізге арнады андықтан біздің келген келін құндыз екен асмандағы жанып тұрған жұлдыз екен Алла тағалам мерімен салса дал ұшыл біздің өзгөчө Айсада қызымыз Айдана қызымыз көріп тұрғандай жіне Азрет Мырзауызға жар болып тұрған Алла тағалам мерімен салған екен қол жауыздар екінші бөлігін ашып жариялаймыз. Андыресі орматты меймандар келіңіздер таға жұрт деген пір болып, тағаны сөйлеген жақшы болып, тағанын жиынына айта тұрған бір сандық сыр болып дейді. Бүгінгі біздің Азрет Мырзауыздың өзгөчө таға жұрт туғандары. Қол чап тұрсаңыздар, Бектемир, Сейіл, Фарида жана Марго дейді. Келіңіздер. Шамды қол чаулар болсын, таға жұрт туғандар келіңіздер. Кейінгі сөз өзгөчө Айдана періште қызымыздың дағы бір таға жұрт туғандары келе отырады. Қал отылығын айтауыз деп толқынданап тұрады. Жазгүл, Айгүл, Толик жана Бектұрсын, Мергүл, Рамис жана Гүлбайра, Клара. Шамду музыка билеп келіңіздер, қол чаулар болсын келіңіздер. Келіңіздер. Толғын қырғызымдың биік жері, толқын әбен қырғызымдың жігіттері. Дал ұшындай 99 өнердің езі болған, толығатамын чоғайтқаны сенімені. Асқалал қырғызымдың биік жері, Асқалал қырғызымдың жігіттері. 66 өнердің езі болған, Алатаулық чоғайтқаны сенімені дейді. Орматты біздің жалпылы, бүгінгі біздің көрермандар, жанышындайлы Азрет Мырза. Он болды қытар қойыңызшы, он болды. Бейі көтеріндіріп, елдері қарап, қандайсыздар, отырасыздар бы, тынсыздар ба, мастар бы, қапасылтар жоқ бы, кешіресіздер, бүгін бізде чоң. Салтанатты некетай отырады. Егер генші болса, әлбетте біз қайрылауыз. Чоң рахмат, қолды түшірмей тұрасыз. Қолды түшірмей тұрасыз. Алған жарыңыз құт болсын. Премьер-министр алмашпасын. Өмір бойы бірге түбөлік қараңыз, чоғы жүріңіздер дейді. Андықтан білесіздер, үйленгенге чейін бойдық жігіттен екі жұрт олуд. Бірі ата жұрт, екіншісі таға жұрт деп қойды. Үйленгенден кейін дал ұшындай ұйық қайын жұрт дейді. Қайын жұртқа бір үш жолы салам салып қойыңыз келіңіз. Үш жолы салам салып қойыңыз. Күйе оланы пайғамбар сыйлаптыр келіңіздер, қол шыға тұрыңыздар. Ай азаматсыздар баракелді. Дал ұшындай аял алған бір киши, түйшік тартқан мен киши дейді. Бүгін біздің Азрет Мырзауыз Москвада үйленіп тұрса, Москва шарын іштін көкеніне қарабастан. Жана ошондой эле уақыттың тардығына қарабастан, суығына қарабастан, пробкасына қарабастан бүгін тойға келе отырады. Андықтан урматтуу меймандар келіңіздер, бүгін болушунча таға жұрт туғандарыбыз, қайын жұрт туғандарыбыз қалу тілеген айтамын деп тұрады. Анда месеңіздер урматтуу меймандар келіңіздер кеп кеңешіп 4 спикерді таңдайлы. 4 спикерді таңдай, ұлылатып, сұлулатып қалу тілек айтамыз. Келіңіз анда месеңіздер сізден баштайыз. Құш келіпсіздер қонақтар. Біріншіден ұшы 2 жаш бақытлы болсын, тілеген ой мақсатына жетсін, 2 жақты сыйлаған жаштардан болсын. Алдыңарды бала бассын, артыңарды мал бассын, ешқанша жаманды көрбөгілі, ушынтып дайым тойларды ойнап күліп жүргілі. Оша? Чоң рахмат, қол чапайыңыздар, азаматсыз баракелді. Андырсон кейінгі бізден анадалышыл қадырлы қонағымыз түрдің ең түрінде сөйле болып отырған, қалы тілеген айтамын деп қадырлы мейман болып тұрған, келіңіздердің ауызды сөйлейіз. Алматы қонақтар, құш келіпсіздер. Тойыңызға, балдызым кеуілай кемір бақты болуға, жастардың алдың келін келудің болуға, екі жақты тең қалып жүрген жаштардан болуға.
Turmuşda turuşu var, turmuşu var. Ekini çidağından turmuş болады. Эки мөрттүн бул түн болсо, эки жактын сый болот. Эки жаш бактылуу болсун. Барыңарга келгениңерге рахмат. Чоң рахмат. Аял эркек көп жашап тууган болуп акыры жок сыяктуу сезилет андан башка жаканы дейт. Андыктан караңыздарчы, турмушта кызын аякка кагышат эси кеткен болушат, түбөлүгүң түз болсо, түртүшкөнүн келмес дейт. Буюрса, Азирет мырза, ой базарга барсаң көнөсүң, айла жок, айдананын айтканына көнөсүң дейт. Ылайым бактылуу болсун эки жаш, кийинки сөз Рамис мырзада болсун. Ассаламу алейкум коноктор. Ушул силерге рахмат. Биринчиден эки жашты сыйлап келген. Экинчиден ушул кол кармашкан эки жаш силерге каалоорубуз ушул не дейбиз? Алланын берген бактын жашагыла. Бардык жакшылыктарды каалайбыз. Ушул бардык каалоо тилектерге кошулабыз. Рахмат. Чоң рахмат, урматтуу меймандар, урматтуу эки жаш. Караңыздарчы, дал ошондой биздин сыйлуу конокторубуз каалоо тилегин айтып турат. Сиздер дагы буюрса 20 жылдан кийин кыз берип, уул үйлөнгүздөр. Ошондо мен 50ге чыккан тамада болду экен. Ошондо 50'нин жашын жашап, 50'тин этин ашап, 60 жыл жашап, аркардын этин ашап, 70 жыл жашап, жылкынын этин ашап, 80'di барып жашап, серкердин этин ашап, 90'ды барып жашап, торуктун этин ашап, 100'гө чыкканда дал ушул туугандар менен аман болуңуздар. 110 жашка чыкканда дал ушундай пара болуп жүрө бериңиздер дейли. 120 чыкканда эмне болсоңуздар ошол болуңуздар. Албетте бардыгы кабыл болсун дейли. Пенденин оюндагыны периште болмун дейт. Алла Таалам адамдын оюндагыны Алла Таалам ишке ашырат. Ойлогон ой, көздөгөн максат. Анда эмесе келиңиз, Мейрем Гүлжеңе сүйлөп койсун. Урматтуу коноктор, куш келипсиздер. Эки жаш бактылуу болуңуздар. Элдин эң арты эмес, элдин эң алды эмес, элдин эң ортосунда жүрөңүздөр. Бактылуу болуңуздар. Тойдун эң жакшы нускасы, каалоо тилектин эң мыктысы болду. Албетте кол чыгып туруңуздар. Кийинки сөз бүгүнкү биздин кадырлуу конокторубуз, тагажып туугандарыбыз Азирет мырзабыз да келип отурат. Келиңиздер, кеп кеңешип, арабыздан сулуулатып, улуулатып, мырзалардан, айымдардан каалоо тилек айтабыз. Келиңиздер. Алдыга бир адам чыгабыз, келиңиздер. Сизден баштайбыз. Ну что я вам пожелаю? Желаю я вам семейного благополучия, счастья, также ясного неба над головой. Будьте всегда счастливы, много-много детишек, чтобы с лица никогда ваша улыбка не пропадала. Что еще я могу пожелать? Желаю всего-всего самого наилучшего в жизни. Будьте счастливы. Эң жакшы болду, баракелде, азаматсыз. Андан соң келиңиз тайкеси сүйлөп койсун. Урматтуу коноктор, куш келипсиздер. Ошо эки жаш бактылуу болсун, кармашкан колдор үзүлбөсүн. Ошо элдин алдында жүрө берсин. Ошо биринчи главный дос балдарга, коллективге чоң ыраазычылык билдирип кетебиз. Туугандарыбыз менен. Ошо калган бактылуу болсун. Чоң рахмат, азаматсыз. Андан соң келиңиз ар каккан суудан дагалагаттайт келиңизче каалоо тилек айтабыз. Өзгөчө болгон биздин эжебиз жылмайып күлүп турган каалоо тилегин айтам деп даярдык көрүп турган, толкунданып мени карап турат, качан микрофонду берет деп сурап турган. Микрофонду сунабыз, каалоо тилек угабыз. Бүгүнкү эки жаш бактылуу болгула, кармашкан колуңар эч казан үзүлбөсүн, балалуу болуп, жакшылык күндөрдүн үстүндө ар дайым жакшы күндөрдө жашай бергиле. Келген коноктор сиздерге да жакшылык, ийгилик, ошол эң жакшы күндөр болсун баарыбызга. Ошо кичине ачылаган белегибизди тапшырып коебуз. Чоң рахмат. Урматтуу меймандар, карап көрсөк, конверттери жука болсо, ичиндеги акчасы Москва шаарындагы Перево районундан 2 бөлмөлүү батирдин акчасы. Кеттик анда шаңдуу музыка. Коттуктайбыз эки жашты. Кеттик анда музыка.
Bile barabız, gelingizler hurmatlı meymanlar. Hop! Agent'ten tanışkanbız can ele Dizmeyinde sende kızlar az ele Günü dünü tacabay, günü dünü tacabay Bizden sözler bitmey gelen dağ ele Bugün ne gece aydarsın karaldım Açıp görü ıslamışsın karadım SMS'ke bir de cevap almayım Andemese bulundan yazayım Bugün ne gel apalısın karaldım Açıp görü ıslamışsın karadım Ova selki bulam deysin barın Gelingizler hurmatlı meymanlar, hurmatlı tağacırtlar. Gün ötüt, gün artından aylar ötüt, ay ötüt, ay artından yıllar ötüt. Yıl ötüt, yıl aylanıp kılım ötüt. Kılım ötse bu sürütür esten getmeyt dep. Tağacırtlarımız 2 yaşta orta kalıp, jılmayular bilen 30 sekundalık fotosessiya kılıp turağızlar. Öte arzan bağda safata güçtü. Karagenizler hurmatlı 2 yaş, aldığa düşöbüz. Jalpı meymanlardan koştuğuz bilen 2 yaşta 30 sekundalık fotosessiya kılağız. Hoppale! Çok rahmat, gelingizler jakın turağız, jılmayağız, gelingizler toyduk manayday. Bardığımız jılmayağız, gelingizler 30 sekundalık. Dal uşul gündürdü, özgöçü 2 yaştını makavatım ayramı. Жаңырып жерден беті гүлгөт olsun, ылайым ömürleri uzun bolsun. Жаш осында дал ошондой кирип келген бүгүнкү биринчи жолу болгон жаштакай үйлөрү тою кут болсун дейли. Алдагы сааттарда мыкты деңгээлде өтө турат. Кийинки өзгөчө биздин таланттуу инсаныбыз. Кыргызымдын 3 кыл комузу, 3 кыл комуз кыргыздардын добушу. Символу болуп кыргыздын атын затын чыгарып, дал ушул залда агыргөбүздө жанды үндө ырдап турган кербезе. Кол чаап турсаңыздар алдыңыздарга төкмө акын кели дегенде төрүбүздү бошотуп, бүгүн 2 жашка өзгөчө каалуу тилек ыр түрүндө, комуз түрүндө ырсырып турат. Кол чабыңыздарда Жыргалбек агабызды тосалаңыздар, келиңиздер. Кол чаап турыңыздар, келиңиздер. Şikilas bugün tamadan mağa marmani stoyka tapkan yok. Men çıkıp atkan kesterdi niyegedir karabaltalık tuğanlar kollarım delen oy çapkan yok. Beni kollarım emi çalıştı. Aydan ayı diyecekken emi karabaltalık tuğanlar okşoş konsup kalıştı. Anda konustu kolgun alayım. Aydan ayı özgündük tuğanlar alakan çağıp koysalar özgündükten siletiniz dalaygan tep oygalayın. Aydan ayı cıvoyu stoyka mikrofondu jakşı karmap turcu sabağa senin kök galıstığından dadağa getip oygalayın. Anda temanı başka salayın. Aydan ayın cıyılgan jurtum aman be. Bugün ağa degende eceke özgündük tuğanlargan aytam oy salandı. Andana düşüyor uşan aydan salamdı. Mında karabaltarıktar oyamamdı. Bugün gelemez bugün asirettin toyuna. Bugün gel gidedey oy jalpındı. Muna kolumdağın oy komuzun. Aydan ayın mına karabaltalık tuğandar. Bul kırgızımdın oy komuzu. Alakan çağıp koysunur. Özgündük tuğandar algılay versin doluşu. Evi bunu aytıp yapkan oy sebebim. Aydan ayın gül zineceke. Bugün gelin alıp jatıpsız. Sizdin gelininiz kutlu bolsun degenim. Bugün metur ocaktan oy gelasım. Muna Jırgal dep meni çakırdı. 3 gün boldum Bişkekten gelgenime. Alar kayaktan bilişet menin oy atımdı. Oy sonda barıp ben barsam özgündük tuğanlar ırda perde basıldı.
Aynalayın ala kança koyzumur asirettin toyundan alıp bir kaçtım kaşımdı. Hamda komustuk olgan alayım, bir aktan iki yaşlı bir karabırda boyalayım. Ordumardan turup koysun arı sadağa, senin kapkara galustuğundan dadağa getip oygalayım. Aynalayın oy altımda kalpağımdı tırmalap, kalpağım menen oyun oybu. Kalpağıma saygan rubil töşümdü göstey soyloybu. Bir yerden düşüp kalsa ne bolup, şirede çön tökö salsan bol koybu. Bu derne şundu koy belgisi, anda komustuk olgun oy alayın. Aynalayın asiret, göbele oylum boçu sadağa, senden dadağa getip oygalayın. Yemi men aytkan sözdüңü kuptur, kayra kayra özgöndük kayın jurttu karabay men jaka kömül buruptur. Ankeni silergen ırda perendep, atayım bugün tokta bulduk, jırgalbek akın çıgıptır. Jeteyin desem suroçuna, aylanayın özgöndük tuğandar. Moskvada gayı göbeken, Moskvanın bari propka. Propkaga karabay, asır şaşıp geldim berge. Svetofordun kızılın, basıp geldim berge. Artıman kudu gayler, kaçıp geldim berge. Artıman kudu bir gaye, zamatta kudu tesketti. Pıravandın apkelde korkutup mağa ses verdi. Uşunda özgöndükler, kız verip jatıma devaysam, gayı düşe kalıp ses verdi. Mına şenti batayın, görsüm özgöndüklerдің telegeyi tegeken, gayeler dağı sürdüğün özgöndükler özü şereken. Yemi bunu aytıp jatkan oy sebebim, aylanayın tuğandar, uşu iki yaşlı baktılı bolsun degenim. Aylanayın juboyun stoyka, mikrofondu jakşı karmak turçu, senden dadagay olup keteyin. Anda buna komustuk olgun alayın, özgöndükler gelgende ırdabay kalktı palayın. Yemi güye balanar kut bolsun, başın arka kut konsun, yaşamandı bol bolsun, özgöndük tuğandar Allah'ım özü koldosun. Yemi ki cıdı gelgende cana kayın jurttun atынан cana nevere çıçı boymasın. Aynalayın tuğandar oşundoladı toy bolsun. Yemin aynalayın karabulcalık devre şıvırayın. Aynalayın özüler jiyen bekipkan okşoş balayken mağa emne gelip tıvırayın. Aynalayın karabulcanın örönü atağı çıkkan alıska, bir keste törttülügün götürüp canan asıl bek çıkkan namıska. Yemin bunun aytıp jatkan sebebim, aynalayın inecek seni deli baktılı bolsun degenim. Anda temanı başka burayın. Aynalayın asiret, Karabaltanın simpatişini balasın ırdabay kantip durayın. Aynalayın inecek, bugün komşu jerige konupsun. Oşonça kızdın içinen özgöndün sulusu, karaçın ak kuday senin koluktun. Uşu koluktundun alan dep başыңды da alay oruttun. Ayal alışın oymu süyüm ben asiret süyüm be, moynuna hamıt salınıp sen şordunun biri bolupsun. Aynalayın asiret, yemi jamandık senden dış bolsun, jakşılık üyde jiş bolsun. Jan üylenip jatıpsın, eşigingdin aldında mayda çüyde kut olsun. Boydok jürgön kesinde, Moskvada kağalaganday bas çelen, akşamı türünü çaş çelen, yemi buğalterin kut bolsun. Aynalayın asiret, başına dayım kut konsun. Yaşamandık bol bolsun, kudayım özü koldosun. Yemi canındağı canındı, aynalayın asiret, kanat tuğga kaktırma, tunşuk tuğga çokutma. Hadis Kur'an okutkun, Süperimpo gazetin, Karabaltadan ölüp barassan da okutma. An okugan gelinler, Karabaltada göp düşeteken bokuska. O şenti baylanayın eki yaş, getpegile bokuska. Andan göre tilerim, jaratkan bersin jardamın, görörsün ör kalganın. Baydıldan akın aytkanday, bir kalkos bolup çuruldap, üyüňe batpay baldarın. Oşondoy bolgun ılayım, ökömdü koldup dürsün kudayım. Aylanayın özgöndük sulusu, meni karap koysan emi temanı sağa sunayın. Jötölüp kalsan asiretti, jölöy turgan gelin bol. Koy dese bol boy jılına,
turgan gelin bol. Geç kaçan aram hırıskı cebey turgan gelin bol. Geçe kayda dürdüm dep asirettin başını orutpay turgan gelin bol. En negiskisin aytayın asirettin çöntөгün antarbay turgan gelin bol. Antarı taap alsın da kaytarbay turgan gelin bol. Oşondoy bolgun olayım ökönü bahtalay versin Kudayım. Men aytkan sözdün barısın aynalayı neceke kabul kılsın Kudayım. Emi canımda cıboy ustoyka Yekelen yegi kıvırap, aynanay neceke boyu tamadanın yekele bu tutuvrap. Erterek bütçün akındek, karakuldalık tuğganlar kulağıma şıvırap. Özüden aragıra arı, özüden zdrovi balayken asır 10 minüttök sömcıgılap. Emi gelgen ellerden gebuktum, eceke bilesin bineye nuktum. Moğrek ilas kimdin toyun alparsa, cılaylanbay alıydı, yegiz ballar töreölet dep debuktum. Emi bunun aytıp jatkan sebebim aylanay neceke gelinin kutlu olsun degenim. Emin algan gelinin kutlu olsun, başına dayım kutlu olsun, eşyamandık bol olsun, Allah'ım mesut olsun. En negiskisin aytayın o kıpkızıl koyunugundun üstüne emikicili Kuday buyursa ne bilen çıçı boymasın. Oşondalağı toy olsun, oşondoy olsun olayım. Emin eki jakşıka bahtalay versin Kudayım. Ösümelen ırday vermesten özgündük tuğganlar kol çapmay koydu. Andan göre artım tügöstey cılayım. Ay canım rahman, çağırak olacak koyumuzlar. Cırgalbek ağamız oldu, bereketli. Dünya yüzünde 156 til bolsa, oşol tilde kim bilgen bolsa, meni seni suyum degen sözdü, kim birinci kanday tilde aytabız. Gelingizden men aralap aytaman, on boldu dara götürөбүз. Gelingиz kayсы olacak? Kol götürüyoruz mu? Gelingиz, aldırasız olamız peki, biraz aldırasız olamız. Hazır bana yalan aytты, kayсы tilde aytabız, men seni suyum. Jakın ele maqtoşmana, sevemen. Kayсы tilde? Özbekçe dalı var mı? Kayсы tilde aytabız? Bat-battan. Я тебя люблю. Biz ayttık oruşalap, gelingиz çoğumuz. Ben seni seviyorum. Kanday tilde? Türkçe. Türkçe yazamazsınız. Ondan sonra bat-battan izleyiz gelingizden. Aytabız mı? Var mı? Gelingиz, aytınız. Kayсы tilde? Bat-battan geliriz, gelingиz çoğumuz. Men Dura Dusmadura. Kanday tilde? Tacik tilde? На украинском. Я тебя кохаю. Я тебя кахаю. Точно, или я тебя кахаю. Aytабыз. Var mı da o gelingizden? Originaldı, men seni suyum dediği gelip oldu. Gelingizden var mı da? Aytabız. Kanday tilde gelingizden? Kanday? Fransız. Fransızca yazamazsınız, değil mi? Var mı? Hareket kılavuz gelingizden. 1, 2 canım. Gelingiz. Kaç dilde? Английский. Ayvalyonu ayttık biz. Var mı da? 1, 2 canım gelingiz. Военный. Vayne, Kıtayça. Azamazsınız. En sonun, daha var mı? 1, Te amo. Kanday? İspanya, azamazsınız. 1, 2 canım, var mı? 3, $100 gitti. Azamatsız sizge. Akırında en zorlaydığımız bana geldi. Kalkırsa sevgi istimde meni seni suyum degen muzikal jakşı sözdür boldu. Başlayımız kara körse geçeceğiz ayvay, bana ay 5, geçteşine gereksiz. Bunca kaçı oturağız. Jakşı atkarana $100 toy yiyesine. Çok siz daha geliriz, geliniz. Kolça oturamazdan bunca kaçı oturağız. Anı bir restoran koldoçlarını çok siz gelip koyamız. Geliniz. Ondan sonra bulacaktan. Ece siz koyuyorsunuz. Kolçalar olsun gelinizler. Bunca kaçı oturağız. Böyle bir oturamazdan, orada oturamazdan siz şey koyamız. Ondan sonra bulacaktan da görünmeyt. Bulacaktan da başlıyoruz. Bulacaktan da görünmeyt. Kayda oturak oldu ya. Sana vereceğiz, siz çağıracaksınız. Kolçalar bucağa çektiramazdan. Originalda oyun bolut. Ondan sonra
Бұл жақта бар ма? Байки сізге көмесіз ба? Бұл жағына. Екінші, сирия сұлтандайыз. Bir burada çıkıp olmasa benim kırmızıdan kamazışka taşıyıp verebilirim. Çünkü sayı zamansız, daha birimizde gerek. Siz bir polis bekleyin. Siz bilirsiniz çünkü. O Cabbar. Meydanı. Kafasını bulmayın. Birimizde gelip koyumuzlar çıkıyor. Zamansız geliniz. 1, 2, 3, 4, 5 yana. Kırmızı renk baktağın karıcı oturan kalıp yazdıkları bizge bir ayın gerek oldurat. Men qarayınca gerek ister olacak. İmanlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hazır aramızda konuklarımız жақсы атқарса $100 baş bayge. Oyunda atqaramız, aldıraqçılığımızdan da tanışып алалы bir қатар. Бұл oyundu görgön darmanda men atayın çakırıp atqandan sebebi var. Azda bir қатар tanışalı, toy eylerinde qanday tuğan болады, qanday dost болады. Atыңыз айтасыз, 2 yaşqa kim bolosuz? Hayatım. Kim bolosuz? Göz yoldaştı. Kızı. Suyuğumuzu, hocalar. Azirеттің атасының қарындашы. Ecesi, azaması uyat bulmayısız atınız. Aydan'ın necesi. Oy bare. İştegen kalemden dost balası. Gesipteşi. Aydan'ın necesi. Ecesi, azamatsız. Kesikteşi olmak için. Hazretin uyat bulmayısız albatta. Dost balası oldu. O dost balası. Dost balası. Aydan taycisi. Manasama. Albatta, 2 yaşlı durmaktan men atayın çakırıp atkandan sebebi var. Aytıp atkandan özgüçü sözü var. Oyundun atalışı urmatlı meymanlar жақын тұрып алыңыздар, жақын. Oyundun atalışı fonogramma olmadı. Kırgız estradasında, Kırgızstan'ın toylarında ırçılarsız toydun görkü yok. Hazret Mirzaman'dan 1 ay vurmağa çaldılı, жақында toy bulup, ırçılar çakırı berengişidir. Dal usul bizden çıkan konuklar Kırgız ırçılarının 99% okşur. 1% fantaziya talap boluş gerek. Ellerinde kol çaptırış gerek, aralap ırdayımız. Bir kuplet, bir pripet bolup, sizler için fonogramma türünde. Oşul ırçının obrazını yaratamiz. Bardığı sizler bilgen, biz bilgen ırçılar arasında popülardısı da var, ölçüp kalmanı da var. Alemi 2 yaşlı durmakta koldup geli oturat, 8 ırçı Kırgız estrada ırçılar gelin turat. Alemin karışanı çok kılamın. Bolgonu özünüzdürdün talantınızlar bilen, obraz bilen elde aralap ırdaysızlar, bu jağa gelip ırdaysızlar. Kim жақсы atkarsa, oşul bizden birinci orunga ey bolup. Alemi gelingizler urmatlı meymanlar, her bir ırçıға men kommentariya bergende, oşul ırçına aytıp koysanızlar dağı belek bolup. Anda mesela Ece Tayci'den başlayız, ululatın. Geliniz. Kırgız Respublikasında emgek sigirgen artist. Kırgızstanda bu ayımdın 30 yıldan beri bir ile ırı var popülerdi. Janağı kola menen jızını mola söçpөгөндөй bu ayımdın ırı tap-takır öçülek moladan. Oşo bir ırı menen emgek sigirgen naamdalı oldurar. Başka ırı çok men ubalekmin. Sizler süygön, biz süygön Moskva şahrında Algaç Hocolu. 2 yaşlı ırmatına Zeynep Şakeyeva gelip durat. 18 yaş ırı taptırar. Gittik anda obraz, talant jana fantaziya. Kol çabalar olsun. Zeynep Şakeyeva. Arala buradan düşeriz oğlum. Araya koldaşlar koldayız. Eli sağından. Kırgız Respublikası'nın emgizin artisti. Zeynep Şakeyeva.
Галиева. Азамат. Патриот ырчы бар бұл Бекборбиев. Ал эми булайым болса патриот калыс. Қайдет қалмыз? Малайзия, Япония, Жаңа Зеландия, Ташкент, Монголияға барып келді, Японияға дағы барып келді, Москваға жақын деле келіп кеткен болчу. Жүрегінде қырғыз деп соққан. Атынан заты жарашқан сахнада қырғыз елі сүйген Саламат Садықова, қырғыз жері кетігінді. Аралап ұрдайыз. Саламат Садықова, қырғыз жері кетігінді. Кыргызстандын түштүгүндө өтө популярдуу. Бул жигитти эч ким тааныбайт, бирок ырлар аябай популярдуу. Жакында эле бир ай болду, Казакстан Республикасы бул жигиттер менен которуп чыкты. Жалпы бойдок айымдар үчүн сахнада Тынчтыкбек Айылчиев, Чынара, кетигенде, шону билейбиз. Чынара, шону билейбиз. Образ. Azamatsız. Azamda жақында эле 19 жыл сахна катышасы аталды. Актриса, ырчы, бийчи. Мындан 10 жыл мурун Суперифу кезинде алтын өндүн ээси. Тартап айтканда ошол жылдары итип чөп жеп, эч кимге ат салдырбастан 2 жыл биринчи бетке чыгып турган. Мындан 4 жыл мурун Алла Таалам насип этип, эне статусуна ээ болуп, бала жытына мас болуп, бул айым төрөгөндө 22 роль көбөйүп кеткен. Жана ошондо эки бекип атып, аракан өзүнүн келбетине келип отурат. Жалпы жигиттер үчүн сахнада Расул кызы Айгерим, эсиңдеби? Кеттик анда. Расул кызы Айгерим. Шанду Айгерим айлантенин бийлейт. Дагы да шанду бийлейбиз. Жигиттер болуңузбу? Кол чыгарыңыздар жигиттер.
kerim azamatız. Aябay жақсы oldu. Andan soň keyinki biziň ırçı jigitimiz. Kırgızstanda legendarlı ırçısı. Fonogramma degende allergiyası var. Allergiyası qozganda qo'llari titregende terleri çaçırayıp atıp biz degen grupa çaçıp özüne alıp oturadi. İzler için bolşap tursanızlar erkek ayağında vestem qo'llab turgan Moskva şahrında Bahtiyar Toktorov buy görünüz. Buydu oxşatamiz. Fantaziya. Kosoy sanamda Eyvah kaldım sende Hocam biraz geri gezerim bana. Eyvah kaldım sende Buyur basa ayılacak Sorun oldu. Kırgızstanımız, Aziyamiz, Avrupa'nı bağındırgan. Ayvay блистательная наша певица. Kırgızımız, Rusya'nın 145 milyon halkı var, Rusya'nın bağındırgan. Azerbaycan'da ötür popülerdi. Sizler için kol çaptırsanızdır sahnada. Наша певица Наталья. О боже, какой мужчина. Поехали, Гюликсанда. Наталья, волнуюсь бы. Сейчас раз. Сейчас раз, Гюликсанда. Жигиттер болыңыз келіңіздер, сыйлатамыз, Наталья, аябай жақшыларымыз, азаматсыз қол чаппаңыздар, браво! Andijondan Qirg'iziston 6 million xalq bo'lsa, o'zgacha originaldi unimidan, o'zgacha originaldi ko'rinishi bilan, originaldi imidji bilan. Bundan 10 o'rindagi dalishimday o'rdab qanchalagan qirg'iz yigitlarini jirovidan cho'q salgan. Ko'pchilik meni sahnaga ko'rmay olgan, biroq sizlar suygan, biz suygan. Sahnada Qaniki kelinglar. Qaniki, shunday turamiz. Qaniki bosmaydi. Turamiz. Qo'lni, o'ng qo'lni ko'taramiz, so'l qo'lni.
Emez, andan soň Kırgız estradasında da yıldızı çakkan. Rasul Ozaykerim 19 yıl sahnada kanışa olsa bulayım 19 gün ele konsert verip 4 yıl olu çıkkanda. 100 falan neyse 40'tan aşkan kliptin aktrisası, 80'den aşkan ırdın avtoru, Baktulu ayım, 3 ay murun embek sirgen namda oturgan, apa ata eni üy bülödüp ırdap durgan. Sahnada Samara Karimova, men düýnede apa meni tanıgam. Karimova, ýene bak ketdi. Estradasındağı bir yıldızı candan jigitimiz var. Bilesizler boydo, katıны jo, prodüsörü dağı jo, rejissörü dağı jo, ayına 4 çıkarabı, 5 çıkarabı, her birini hitke aylangan. Kanday ıl bolsun bardığınızları uğup tanışagan. Andatan Moskva şartda Moçenay'a köp gelçi olçu birok, negidir Altay'da beri gelelek. Andatan urmatınızlarga 2 yaştan urmatına. Men oylayım bul jigittindirlere ar birinizlerin çöntüm telefonda 99% janra turgan. Жүрөгүндө Moskva dep ırdap turgan. Bardığınızlar çok hoşlap tursanızlar kol götürüp. Gülcigit Satıbekov, ana Moskva. Git, iyi sağlıklar sizlere. Ha, oldayız mı? Ha, iyi kanala buradayız Gülcigit. Şamsı şamsı. Şaykışıp enemmeden bölüp kaldım sağa Moskva. Ana Moskva, ana Moskva. Yaşlık günler senden aldık ana Moskva. Yaşlık mastura, oynap kes dura. Kızık günler senden öptü oynap Moskva. Buyursa Super Infogesi'nin 726. sanında canlı ırdan canlı bir betaçarı oldu. Kırgızçıları ışığırda bütkönden son özlerini devizlerden kolagan giyimi türünde ırları var. Hazır bir kadar turabız, almak salmakçılık ırda turabız. Emotsiya menen, fantaziya menen kolları jayabız. Aleme kayırmasında bardığımız, koşulabız, kameraga tartılabız. Kettik arkadaşlar için Kırgızstanımız tunç bolsun desengizler, Kırgızstan ırdayımız. Bek Borbiyev, gelingizler. Biz koldu bir götürüyoruz, hoşlar. Bir de çıvı buradayımız, ana. Fantaziya menen. Ha, iyi bir kameradan buradayız. Ha! Buradayız mı? Şarttan gelbetine basacağız. Kırgız'ın Kırgız şehri Kırgızistan. Canıma darıyla
Azamazlar aябай жакшы ырдарыңыздар, келиңиздер бир катар турабыз. Эми биринчи, экинчи, үчүнчү орунду тактайбыз. Албетте келиңиздер, урматтуу меймандар, коррупцияны жок кылабыз, таразада так болуп, сабызгандай сак болуп, толуп аягандай сынчолобуз дагы. 44-57 кыска номеринде болгону жалаң гана добуштар менен биз тактап алабыз. Келиңиздер, Зейнеп Шакировнун добуштары. 80 упай. Наталья. Бул коррупция болду. 81,5 упай. Азаматсыз Бактияр Токторов. Баягыдай эле 99 упай. Андан соң Тынчтыкбек Айылчиев кол чыгып турабыз. Азаматсыз баракелди Гүлжигит Сатыбеков. 85 упай. Самара Каримова. Жакшы 86-га чыгып калдыңыз, жакшы. Андан соң Каныкей. 95 упай. Расул кызы Айгерим. Ничего не выходит. Коррупция турсуда. Азаматсыз жакшы Саламат Садыкова. Эң жакшы болду. Байкап көрсөк 100 балга жеткен жок эчким. Бирок жакшы, албетте Кутты үйдөн Курчукбай дейт, урматтуу коноктор. Азыр биз акчалай сыйлыктарды узатабыз. Кеевага 200 евро. Кол жаулар болсун. Азаматсыз. Бали. Андан соң кол жаап турсаңыздар, бизде дагы аябай жакшы ырдады. Саламат Садыкова $200. Келиңиздер. Андан соң Бактияр Токторов. Келиңиз. 200 юань, 12.000 сом. Андан соң келиңиздер, Кутты үйдөн Курчукбай бардыңыздарга 100 юаньдан берип коелу, кол жаап турабыз. Расулбуз Айгерим, Каныкей. Андан соң бизде Самара Каримова кол жаап турабыздар, келиңиздер. 50 юань. Саламат Садыкова. Андан соң бизде Гүлжигит Сатыбеков. Келиңиз сизге дагы. Андан соң бизде кол жаап турсаңыздар, Тынчтыкбек Айылчиев. Албетте Кутты үйдөн Курчукбай, албетте жакшылык болсун, тойлор бола берсин. Бул сиздердин 2 жаш болгон фантазияңыздар, тойдун көркүнү ачтыңыздар. Келиңиздер, урматтуу ырчылар, бардыгын ортого чакырабыз дагы. Жарым сааттык шамды бийлейбиз. Кетиргенде